Ekikwekweto eki kyakwata sabiti ya kabiri kyatandika shahi ibiri z'akasheeshe aho mu rurembo rwa Mbarara. N'uwarire n'utararire n'uwahire n'utarahire twena twashikwa kagenda kwiga kanso turetse kugoma kushenyura konka hagati hazora na follow up kureba barimo kushenyura habaho ki omuri eco harimo buyonjo harimo kasasiro hatwa n'oro mwanya guhererine n'urwizi. Town Clerk wa Mbarara City South Hajet Sara Nandaura niwe ayebembiremo omurimo ogu. Ombakwatwaho erizoba harimo n'abakansara. Kansone Jeanne za kushenye ibintu byanje ibi kabutamu sente nyingi banga kunstopinga kubanza kare ko narize kintu cyanje biza kucishenya nabwo eco tibatu hanotsi tibatu hachi bakani bashenya kifuaga ekintu cyacana na covid kari plan yanje eji umwanya gwanje gubegujya plan road reserve bereriho nyombetero mu cyapa cyanje tuya munyongera mu road reserve ukakasubira gushenya kifuba ati yana mwana pasi kandi bona yababinga yabatwara bona batweze hariho nkamagara jaga babinjiro mu tawuni bakijo mu cyanga cyanje cya gazeti tukabafunira za Bagdad hifokwe batire y'amagara gabo ombyange bicu remote bitaka kuzureje konge cyo busasu tangere kufuna information nguna no kwa ifayi bagire nguna yo kandi benda kubashangayo nayo bakababingayo ko tugenda kufuna mu insecurity oro kuba tubade twina abafumba wano bucapati abakoraki emirimo abambu okugenda kutekateka kufuna wo cyonobo nokora ekipya bade tomanyiride abantu bagenda kutawana nyonyo. azima kwenye niyo yaguma abo kuba umuntu aho beno survivingira iteto y'abavuje ba boda tuvuga abantu abarukwa abo butogo unkata baheza kutumenya mbwenu hata abantu bacari bitu bagenda nito aba boda barono bagamba ngo matutahamu yetaho niyo yaremera amazima gargo so mbwenu ikumanyo babakurembeze bakama bitu babapuraningire kiya ninga bazimbe yihangeri eri abantu abo kufuna mpora abo kuba no sa Uganda ne y'abarodo bonka ebyukushenya obuju n'ebindi nibizira ombwira government emazira kire etakwatsa kiragire eki nikirgo mu iteka rya Trade Licensing Act eryashimye kuba natandika kukora omwaka gwa 1969 Trade Licensing Act noho rukushanga Trade Order eri kugambira omushubuzi okugira byashimye kuba nakora nk'ekiragiro yanaenda kugumiza arukora omyanya etari emwe n'emwe okurugira Trade Order nk'uko eri kugamba. Tumeja kusimanyensya na mnonga export okosine bakamabazo zezikwiye zikombekiremo ekiragiro nikigirango wayanga kukuratira Trade Order okujya mwanya gworukoreramo abebembeza bikikwasireho bine kujema kuratira iteka eryo obarukora cyo kikubasika omuri okushenya ekyo cyoyine okubinga narukuboha emishuburo yawe obundi ekicweke ekyo naro remboro rukagaruka mu buteka ebikwekwete kikeki tuzentu bireba omundembo nangwa hati na municipality nabo batangiye kushohoza ebihandiko birukugamba ashonga nizo zimwe songa eyo kubinga abantu uko mbutare ningo myanya etari emwe nemwe batabaterireho plan na program ngutwabihaha ati ntwenda mugarcha Abwa TV West ndi Senyomo Gideon aho muri Mbarara.